kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na, tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas seklatay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nadidigra? Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka. Iso pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakankwana. Unanang. Iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen. Maka-fly takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Ta si dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimut. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan. Ala, baybay-an yun nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ama ka-abroad. Iso ama buteng ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Huwag nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply kamat para abroad in San Donita. Jack pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mo nga rod kwarta kinsan. Awang mo pagutangan. Kababayin ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biyag di ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kayat ko kumamutag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga agabrod ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabroadan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen manang Maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyare. Nagadayo mo ngamin ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atindo ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kasya along trip? Wen nga rod amanang. Kaya't na nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pala ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din ang dinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan.
Pasensya, ano day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat dahi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta'i di naamuan nang ag-flight akon. Kasla si Ming patmatan. Kat tila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman ambo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat natang. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Kanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nagflighten. Kaya't ko kumamatag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Hanggang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw, mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man dag-apply. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabraud ka awang mga rod busbusan nyo a kwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibagam ta saanan nga gabraud. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaan, namidwan na peke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti damin. Adu mo lang amang ti kwarta dangam siya. Tano siya, adang amin yor urno nga. Isuapasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya ating nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad ka mutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak kat agsweldo ak. Bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung pagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amonti. Oh, imposible. But adida yung bagati sweldo yung ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kitde. Agay, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupon ka man Donita.
Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka glanag, ta ay laklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayag baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin api manaw tatang. Ngarod sapay agtaray, may dugmam tulang ata. Bigla matasinming po na auntie. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan niya ti makitam ken kuana anak kau. Kahit kasanungay, kabagays, agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad. 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga rudturnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang nagitimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kambangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mo restauranan Alan mapantay dya sintro, tayo dya tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga raw. Ay ka, mapantangarot manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na lang ta. Problema nun nyaman ti masida ito nagsapan. Dumagas taman iti palengkay Ruday, taintag palengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anong to man na may bagbagaanan no kwa. Pasaray ag text nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida, umay makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish, kandi nang deng ti sida. Kasla makaungat pa'y. An-anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kanagin niya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalapas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamita ta nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na metlan dakil ti naitulong na iti panagabrod dagiti anak ta.
Yala, awatin talatan day kabsata ading kau. Saan ta kumagurguraan? Saan ba't day? Maibagak laeng, manong. Hello, nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kastaya anak kau. Ketun uraya kanak kau. Ninagana kong ti karga di package, nanang. Itadyon to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, syempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman at ngarud, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapa ka ng malatew. When man ta umayak makikape, kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat may kape dito balay yung ay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbiti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak betam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayat langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano adan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katinangina di department store. Naimas dagitoy, ay nanay, adapin na pintas a radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para kada tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot tanay, ti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka di ti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag nana. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito eh. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yun dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y lang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kan kuana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat ko ka din ni Sir Rudy nana. Wan, siyak ti inaw na kabsa na. Sige ngar nana, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga ron, taday papirma kada kayo nana. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang pait manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simang pait. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan naktig kyaw, ngam no saan, ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayat nga rod atatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayang dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi dyan.
Awan mo't nakita akas ta iti package sa anak ka. Ha? Ala, adda nga tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nang ina ti balor dagi jay. Nginginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakita a box. Kun nabalkot iti nalabas ita panyaw. Ala, apay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan, hindi napan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ka. Di mat imbagakkan ka, asigo dan analukatan na si Mang pati package mo, Rode. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jadalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una, tipungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mo't Pasensya ka na nakkaw. Awanak mo't nga mininisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo tatang. Day, imadumot ti tarakan mo aburias manang, pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartarakan na kitibaboy. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlimala ang idi ti tarakan mo, ngam imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang, iso gimatang ak iti adu ataraknag. Ay nawanan, apa na pasabak Nene. kinastoy. Apa yan, manang maray? Anyat sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan, nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko, iti agraraira sakit ti babaw. Allah, naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakida nga road, kane di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagano ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Barang maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyat ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awag man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni Soto mo't, nubya naklang arudan, ngam
kasla ka pa'y agar-aram kanya. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kaslar armen kan tulata. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayatin ka mo, sutong. Okay. Kasano nga runan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga asawawin. Ang mga numaagaw da kapalati sa balikan niya. Ala nga rod, makaamu ka, sutong. Dumanon kayo nga rodan, no kastati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamanua bulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbaysa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga doon nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amo niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumanon tayon. Ay, Anyat makunam lakay. Apay, baka asawa ka launa yung ay asutaw. Di mon malabdan. Basta kayat kung may kasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo mo ta. Uy, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kung nga ikasar, tama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat na. Iso nga sawa ikaw. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan suto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami nito, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinubya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko. Nalanga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, nagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day tiyunay-unay ko, suto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan danak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay ko ba, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to pal daangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak tiyag trabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta baraw. Kat no bilang di monton kayat danak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laan. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading nga ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga ron pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaw, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga min tay driver tayo. Anya? Ay, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anyante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi Lukas to'y asulag.
Wen nga ron, ante. Uri awan silaw, tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, diyaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw, ni Sarina. Nanala, agking kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron iba ka tikat katawaam. Ay na, pasensya mo anak ko soto talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no mayran-ran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mo agbabawi barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Kadakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitat. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Oo na nang. Ay, ito marayan. Kamatam ni Sarina, asutaw. Oo na nang. Sarina, mabit lang. Uray na, di ka tumaray. Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gaganga iti agayan ayat Agin-nantil da nga kinamat. Ngala, agsagana kayo, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawin, ta sumaruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alin na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma ang pay tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanya kwan. Taure kas tati anak ko na patigunay kanya. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tiriknam, Sarina? Ala, apay akong kumustahin naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknap. Agyamalak. Limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yun. Kunam agnaed ta ijay aging gati kasarta. Oy, Sarina. Agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mawit agbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asaway lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sana ya. Wala, yung sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisem na. Anya, Akin agtantanamitim pa inokwa. di lamat madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya, agulay mo ka mamay. Tila ipagbagam. Lay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta.
Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita ang pa nagsasaon. Tabangan mo ang makangigkan ka. Kat maidanon pa'y kan ni Sarina. Kababain. Panagdadaan, iti agbali na manugang ta, tikasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ikakit sabten edad. Tanay, nagadag ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiyag bali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ha? Nyangkel karinyumad. Saan mo na? Jak to pa'y nagparikat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amangan no ado pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na alya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo taangkal? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na. Nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas etinobiam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ato ti kwartayaw, mapalbalin pa. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayo. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kung namat na sino kan nagsasaw. Limas to kamatan ka na kan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Una, ta nakatumpungak ka ng tinapintas a nobya. Kat si Kareta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan ang. Kasta aya? Isungag short pant ka, no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ori lang makasisirap ti po daw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yung tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ka bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan nada kayo ti mapapal kanya angkan? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros dito. Nilatan Sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay. Awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan ang kan. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige ang kala, ta mapan kami biit di store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada aja po unti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatong bait dagiti dua nga ima na. Santo. Tilay. Makita, lihos tao di ko na. Ada tililing na rin sa babae. Taniwat mo, mangag nakalakay. Masapaw na makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya, tililing mo't nga bagbagayo.
Awan ba ta? Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel ti bulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langin iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas Jemart. Adamat kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay dahi dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko, agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanya. Ha? Ay, katwan na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Imbate medyo balayo. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa rimwarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay. Alang araw ka anakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbang nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di kagbabayin kanya kwen. Ay, wait. Kaya't mo ti kanan. Ha? Ay, katuon tata. At daawit ko. Sa nga bandihado. Wala. Pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang umata di nakkuraan iti dating ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak na ita. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan kani? Awan na rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tenak. Duwatan ton nga kinkukwa kanang isa ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka, Sarina. I love you. Kasanon ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulin nyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasal. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabak ay. Akay, ayan ni Sutong ay. Ada iti silid na aglaladaw, di pa'y nangan. Hala,
Bayam ta makailiw-liwag tumot la dayjay. Naimbag ta di na ibag asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pagsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa di no tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun san, medyo naliday pa. Ngam saan mo na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan rin san? Idida mo kasla kayat ko tagdangran. Ngam saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan rin san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurag lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Tamad madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anya ti kunam? Ya, kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Di ka nagsubsubli dito, Sarina. Ay, sus! Anya di mauro-uram na yan! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapaw. Wanante, isa ti kadwa damang sabsab-sabi tapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay, nasuto ka na kahan. Pang-asim. Umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon. Tiyak kayatan na niya babae. Gamdi na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok. Kitsure itinaramid ko. Diyak ang wakas niya na niya babae. Ano sa mangkal tayong taray mo nga raw? Madyakon ka na kan. Kaya't ko na sinaan. Gamdi naman kaya't ti pumanaw iti balay. Manang Biyana! Manipod ko ni pagayam tayo at Dayana, sana pudpud no nagantin tayo drama ita. Kastimanti ko na ni pagayam Dayana. Dear Manang Biyanan, may papan kan ayat ti padramak kan ka. At day di ka lugara ka na kay relasyon na. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko, kat aklo na ka nagbalinak asukir, kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan, ti agsalaysa. Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagamon magdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami mo tapagdatdatunam. Uno saan, amang ano dapay ka nubya mon. Jesus, tapno'y bagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakawis itiriknat. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin tong anak ka. Benny, Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno mo. No mayak to pa dito'y balayaw wano saan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito'y balayaw.
Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, siyak to Yan lakit. kay usan. Ha? Halaw, ipagaliston na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw lang kung may timarabutay. Di mo pa'y maramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. Dalag siksikog ka na rabidang. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Taklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? May samay na ito yung alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Saya may nakarik na day jata aw. Yana! Manaway. Apa ya nagbayagan na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man ko na. Wan. Taay ayatak ngamin hong. Ay, break man. Ha? Awagan mo iti cellphone man. Tay break man. Itan. Ay, isaan Ay, ayatak nga rod. Andiyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutik pili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Aw. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagwan na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana. Ito nagasawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayan. Ito nagkabaway. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanang iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Intod sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak ka. Mukmat kay adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanen ti pagsakulam. tatang. Biro dayjay ti pagsanggiran na. No oras sa aning nagtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ron na magpakang kang kuana. Anya, may karem asinaamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki di anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amangupay di anak ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam di anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana mangup opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya, Sa anak ang narigatan na nangaramgan ko na. Iso nga sawa ko na. ay, nagluko kan. Pangasawa ka, kawan mo pangasawa. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betay. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka, mangibaga, mag-asawa kan. Ultimo kalding.
Wano asol ako matarakin mo ke awan ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional tayo mangarot dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika ke ay na istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso kun ayat kao. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taadwa. Mabitlang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tap nagpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay masurunak. Ay na makabil kon sandyanak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariig iti kinapudnaw. Asa na day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di nubyo na. Ay-ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnagak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tuleng pay. Tawan deng-denggen di anak mo pa magbaga. Subad. Nabayag may tadi mi may just tambay anobiam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mo nga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun ang asawa ni ti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki kang ka. Urekas kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas ta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatin kiti day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensyakan balasang ka. Ngam saan ba nagaw-awid di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awampay. Di nan sa malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan ko makangkuana. Tawan ti agbayag a cellphone kang kuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanon yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta.
Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi na inton bigat. Ay manja. Diyak kayat na dyan lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manja. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Diyak kayat ti makisango kada ko ada. Pasensya kayon ka tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amuna, naira na lang may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubain. Diana, pangaasing mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko na jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi ba nga barangay tatang? Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatang magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gayta. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapunta ka sa timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag matad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Say dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tantanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulay no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Diana hanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyari di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi Diana wait. Las dahi tuwi nani. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalew. Promise. Karim day takduram day karim. Wan, hanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalew ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitan. Isuhalas dahi to yan, wan. Agsingsing putak to no malpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa'y nga rin balasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, hindi mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog dakat ija anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo Benny jidim saag. Ay, wan. Kandim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamad. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na tiraramid ang pinay. Kasano ni Diana. Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak na. Adutlugan na, nalawat ti daga na. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag.
Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka kidi at na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw na ti Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat na maun. Agyaman ka kidi tasan kayo pa nagkasar. Kasan mo ngayon nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga arupat kwarta na jay tao. Nakakita bak nang ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga bak nang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaase. Nag-asakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si Genobia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kun. Siyak tirumba nga'y kalay sana, manang. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan ni Emma dayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko ah. Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Hindi Bini nga ex-maw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakas-kasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusan. Sa bali pa dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan na kiti hustoy di sana siya ting kalaysan ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakasawaa. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Dear Manang Biyanan, ideawang pa'y asawak na sumakiti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasak. Kat aramidak ti amin akabala, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da. Unay mo dayta abis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Ta'y nakagaram. Anya! Kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunan. Ken, apay,
Asino ay ati Armand? Ni ngay pingkay nga anak ni Manang Karya. Anya? Ay, nagluko kan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapul ka iti sa baling Armand. Saan na jay minor de edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ngay, ayos laeng magka ni Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Anya kunana. Sigay, Armand lang ti anak kau. Kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta. Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Isu nga amaw, nga wan problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak no kas jamapan iti balayaw. Ang amayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabuti nga ka makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Amangan numabainan. Kat anya pa'y taramiden na. Ay, kwa, bayab Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita aklaangan itinasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ag taon iti-iten sa akong to ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam lang nga itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, ay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito yung balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti maidaraw. Ay, sana? Nukas tangaraw, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, dagi Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin nag-araram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Carmilaw. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanya. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mong di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Winay. Di kagdanag, tadya kung sarungkaran di anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo ta. Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano, ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat nga tanga, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating dyan Umay kalabuya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito yung mata ka ading tao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, May. Kinapudno na. Nabayagan nga gayatak kang ka ading tao. Dosi pala tawa mo idya ka. Nainlaba ka ka. Anya? Di nakman lukon, Manong. Minsan man. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil yari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yibkas iti maririk na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, ag-eskwela akpay. Kasano mga agis-eskwela ka nga? Kaagbang pantay ka mga dito istorya. Di ka mat agis-eskwela.
Agururnong kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, manong. Ay, no kaya mau siya timang paadal ka. Anya? Napaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, mamanong. Ha? Idi pa'y laubinga kakasta tara paap ko. Sige nga raw. Agin roll kan taon. Tasyak timang paadal kan kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na. Pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalaysa. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading ka. Balasan kan. Abay, manutaw, ma'am. 17. Balasan ka na, iti kas tatawag, ma'am. Ay, ulit, ay. Nuaklunin na ka, pagadalan ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, wan. Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarag pa'y tatang. Ha, ay papanamanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira naman. Inusan. Sa balay. Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Tati kaya anak iso ti armag. San nga dyan anak na. Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latin na kemaw, taparitan na ka mangarem ijanak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayo. Kahit asino manin nga itararmag. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan na. Kwa. Imbagak kadananang kan tatang ko ti singasing mo. Kan oray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday nga, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, mantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako na. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapu iti day dyan. Tulungan ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka na, ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanya. Tatang. Ay, apay nga bay, naisem ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijer ang tingkararmag. Dagita ang tawon kumay tinasrok abay ti termem. Wano dagita ang tawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagais. Ison sapay kano timang papaadal kan kuana. Wan, apam, naibos nga rodan tayong padulin na kwartaan na kanya. Isaw ti papapanan ti sweldo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti sidaan bay. Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kas jay ti kayat nakabagis.
natangken ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang talaga natangken ti ulo na. Aw, anto'y ti kwartang dyan Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno agapag negosyo. Intag ko aming keng kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanya kadain. Carmelo, Barok! Agmerienda ka ba? Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti dua tulong mo, Barok. Wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan na niya man na apaw. At ang aming tulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga ron. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo ama. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tanag paisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di mananig ka ni talawan sa apo ko. Ka nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko sa rungkaran, yung kablawan, iti pa nagturpos na. Agda ni Jana. Ayawan, Barok, nagawid da iti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, diya ka mo, tadi na mag-imbaga no kaano, subli na. Ay, kastaya. Sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Neka di ka gunget Anyat pagong tamngay. Kasanaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manin suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Nimawanlat ka. Anya? Nay, si Kama at Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impakada ti pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay, apay nga di na yung bagbaga nga gabrugaya may. Apay nga intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado, Barok. Ibagak to day takan kwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagis. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawan dengdenggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na di apong ni Jana. Tadandan ni minalang mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana.